Shalom, baranakua kareba minto sang syuluron sia tomatuangku lante melambi tatemo den no pa ta tontong malapu-lapu solanasang den no pa na tontong ki Syria kamarampasan lante melambi tatemo. Salama si tamu ulen dui renungan harian toraya allo Senin tanggal 22 bulan Napa tahun 2020 Napa. Latarang itu sang tanka dalam mesura madatun na puang matua mai komisola nasang anta tukum palaku patunduan tamas sambayang. O puang ambek mamase lan kadatuan suruga ipudi saki pakala bi tu sangami o puang belan na tumbaya tu mamase kaboro mi tontong bang payan lan mintu allo katuangki. Susidu kata tu payan lan temelambi to temo o puang. Na totemo sakka mo tu kadami opuang matua laki basah mengandokan mati deno pak nia tu puang pena masalo mengkarang ulendui pak perangingki siapa tangarangki opuang deno pak nia te kadami tak apa melo tama tanga aki masolana sangkan ki pake tuo si turu lalan pak porayami ya mo te tu pasambayang ki mati kalemi opuang lansangan na puang ki puang Yesu amin. Sulu solana sang ya tu papa santa lan temelambi to temo ya mo tulam mei bunga na surak Samuel pasala sang pulanan angka misa saya laku angka sang pulo talu na ya tu laku pa perangian ya mo tu angka misa saya laku angka talu na kuatu kadan na puang matua Daud di toko dadi datu. Makadam itu puang lako Samuel nakua. Sangapa poko la mas sepenamu ongkilalai Saul. Tumang kamu kutumpu kumuadamo nada tu itu to Israel. Isimi minna tu tandukmu ammu male. Belan na laku suako male lako Isai to Bethlehem. Belan na dio mai mintu tu anak namuane kutonoran kaleku misa datu. Apa nakua tu Samuel umbala kuwa male ya kenarangi Saul manasa napateina nakua mi puang bako misa anak sapi ammu kuai ya ti aku la sela memala laku puang sia lamu tambah itu Isai lako tok pemala ya to na aku la umpo kadangko tu apa sipatu lamu pogau sia lamu tokwana minda-minda tu kupokada lako kalemu. Napogo mi Samuel susi tu kadan napuang anna mali lako Bethlehem. Pada saya misi pak parondon tu mintu pangulun na tondok yato anna makada nakua. Melo syara katu misayan rampoin dia tu kadan napuang matua. Silo solanasang lante melambi to temo di bengki misa tema batu garonto na te pa abasan tayamu tu nakua tokwan na tu kupokadan na silo solanasang lendo mabanda na saading Samuel tu belan na ya tu tomangka na tok komenda di datun na to Israel tanglolang situru pak porayan na puang. Taan na melo tu pasiruan na maapa na ata na urungan ni bu tu buda apa tang papatulan katuan na to Israel. Saya lako makada tu puang kumua mangkamo kutumpu. Pusak tangunuk kuntu Samuel butung to nasirimpi aagan tang nakule hala unting ayoy. Pa tang naisandu kala lana pesalay. Sulo solanasang narangi mo tu kadan na puang tu usway la untok ko misa datu la uson na Saul. Apa din du kasya masena penan na laku Saul. Siraw mataku na belan na dikwa maaparenta tu Saul. Moyan na susi to undin na napogodu ka Samuel susi to na paaparentan puang moyan na magasa siya tang tamabang kalaan. Sulo solanasang tuna dia naka ditokwan na daw umpamasian pole ilako kita kumua pentirona siya pangala penan na puang tu ladadi
Pak pesisik siya pak pesading tolina tu napake Samuel. Apa inang senga ya tu nasangan na puang. Pantarisan siapa kalian natapai mata tu napusukaran Samuel. Apa inang lain niya pentiro na puang. Susi mo to, mo yan natang susi lan penan na Samuel, apa na pokok duka susi tu napokadan na puang. Iya te mintu na te lananay puang umpamanasay kumua mitira mo apara na pabu tu paaporayan na tolino. Paaporayan na mo anna paturui puang na ditoko tu Saul. Nakita mo to Israel, matumbari dadin na to na pangalapenan na siya palakun na to Israel di toko tu Saul. Sulo salanasang tu pada nakamasi puang matua. Paaporayan na puang an napilay siya na tokoy tu tolaung kambi dombana. Susidu kamo to tu dadi an na ditoko tu Yesus mendadi juru salamata. Melo kitontong ki mananungan siya masambayang deno pa an na puang matua kalena umpilay tu tola mendadi datu ba tu toma parenta lantelino nakamasi. Amin. Ta masambayang. O puang ambe mamasilan suruga, kures sumanga puang, tu kadami, rampo, tama, katuang kilang tela melambi to temo. Anta mo kan siya tontong komi o puang pasaki kan lante mintu sulapa katuang kilang te allo marasan kipatu. Pagari itu salah bodang ki puang lansangan na puang ki puang Yesu. Amin. Sulo sanasang rampo mo hindi to tu pananungan talante melambi to temo salama lako kita minto solanasang salama mengkarang puang tontong umpasakiki. Shalom.